سلاف بینه تیجا به خوشحالین بو جارک دی گشت فیک جوان منی و بو پیشکشنا خلق کانی ج برنامه اکونومی برنامه آبوری ل کانال بادینان ساد بو وی خلق بینه تیجا ما ترخان کریه بو شروع وکرنه که دی آبوری سر آبوری عراقی کل خلق آبوری دا معامجه به تکچونا سیمایت آبوری عراقی کربو پشی شر داعشه الوی خلق دا بینه تیجا دی آماجه دینا قرض درویی و نافخویت حکومت عراقی پشتی 2030 حتی 2017 حتی نوکم بگومان ایکو جه کشین سرکیت کو بردوام آبوری عراقی چه بری قناغ 2030 چه پشتینگی ایکشوان کشین سرکیت کو بردم آبوری عراقی بویا و پیشکفنا آبوری العراقی او جی مثلا وی قرضی و وی دینه یکو دین عالمکی یعنی ولات جهانی السازی و دام و دزگه جهانی یت ولات دنیای قرض نافخوی او همی بگومان بینره تجا کشت سرکین البردم و جاندن و گشه پیدان آبوریا هر ولاته که بگومان کاریگری سلبی دی برچاو بنو و احتمال اف کاریگری توی سلبی جی بو روژه که و دو روژه ساله که 2 سالانینه بلکو ود کشن حتی نوین دیو دا یعنی اف نوین دیو مداجتین بگومان احتمال دی باجا وان قرادن و باجا وان قرضت کو عراق والگرید هرچنه بیتکر ام قرض و یعنی او دینت کو سردم حکمت صدامی دا کرین الشر گل ایرانی و شر کویتی و الدیف دا بگومان احتمال حتی 5 سال دیجی شینوارد وی قرضی هر السر آبوری عراقی بمینن الپشتی قناغ 2003 احتمال امیدک خلق که هبویه مروفت اکادمی بردوام و کنینت خدا امیدک داوی که کو عراق هکر برف سیستم که دیموکراسی بچید ریزل مافی مروفی بگرید ریزل کرامت انسانی بگرید آبوریک آوا کرن بو خدمت کرنا خلکی بو خوشگذرانی کرنا خلکی احتمال هیدی دی ام بشین آسوارت سلبی و یت خراب ی نرینی یت وان قرضت کو حکمت ایک لدیفه که کنین ام بشین نهلین ام بشین و کاریگریت ویل سر خلکی که راکن لیجی داخل پشتی 2003 جی همان سیناریو همان قوان بردوام بوده و سیاسیت مدارت عراقی و حکمت عراقی جی بردوام کفنت خلطیت دیدا بس بشواز نیتر یعنی سردم صدامی دا اگر بشرا و چک بکری بیتو تقمنی السردم پشتی قناغ 2003 انجام گندلیا سیاسی و محاصصات طائفی و محسوبیت و دیف دا شر داعشی و شر تیروری او همی هو کار کو گندلیا که سیاسی آمازن عراقی هبیت بوی چنده و خلقك باجا وان سیاست مدارا بدد وی خلقی بدد یدکو وکو نقبا سیاسی العراقی دا حکمرانی کری و کشبو وکو بیجن کشبو خلق خوب و آبوریاوی ولاتی پیدا کرین لورا بینایت جا عمدی آماجه بید چند دین احتمال دا فهمی خلقی ما یا اشکرانه بید که عراق چند یا قرداره و افقر الکیوال گرتینه ریجا فایده یا کدتا وان قراده چند بین عمدی بوه خلقی عمدی شروع وکرنه که آبوری یا اکادمی دینوی بابتی و قرد هر ولاته که دی با هودن دیار کنن که ریجا فایده چند در سر عراقی و بوچی عراقی پناه خو بریه برقری او وان هو کاروان او دی همیه اپریکا وی خلکی پانه خود دی شروع وکن بگو من او بسیاره دیتا کرن بینه تجا بردوام بوچی عراقی پناه بریه بو ارگتنا قرزین دروی یعنی دویتنا بسیاره بیتا کرن عراقی بوچی پناه بریه بو قرزی آیا عراق فقیره عراق هجاره عراق پارنینه عراق افسرات و سامان بشری و ید مروی و ید مادی نینه بوچی یعنی الا دویتن پناه بیا بر قرض دروی یعنی اگر ولاته که فقیر جی با وکیف سومالی و ان ولاته که افریقی خلق در بجیدی فقیره و سرات و سامان توید که من و امکانیات توید که من اجبر وی که پناه بیا بر قرضی سبب ای که بینت جا نزنبونا باهای نفت بازار جهانی چونکه عراق نوتو 5% احتماد و پیشبستنا خوب سردهات پترولیت کرد من اوه خلطیا سرکی اوه سیستم حکمرانی العراقی دا وکو دولت کارایی چه افروکا نوتو 5% عماد احتمادی که سر پتروله باشه اگر پتروله همه گریمان همه پتروله نبو آن نما
يعني چاره چیه يعني جارك بلا سياسة مدار عراقي جارك بلا حكمران عراقي دولة دار عراقي بريما كردستانيش و طبعا نه بحث عراقي بتني بكم بلا جارك هسرا خود بيت چند داب كان اگر هات روجك یک قطره نفت جينا مال ولاتي دا دي چكن دي پناه خوبو كيبن سبب دویه بینتیجه اوجی زیاده بونا تیچون شر دجی داعشه الدی فندک آماران تانو که اف آسواره اف کاریگریت وی شر گشتینه 40 میلیارد دلار. اما طبعا ولو رقم يجي من باري بينينا بترن بس اما امريكا في دومايكل اشلاي حكومه العراق و تخمين كري كو 40 مليار دولار زيان جشتنا عراقش انجام الشر داعشه از باورم اتجشتنا حتى 200 300 مليار اجي لورا يعني حتى بقى الشر يبردامه هم نظنين كا تيچون تويت راسخونا راسخو وكل خلق بريدا ما ماجا بيكري كعراق دي چند چكي كريد حتى افشار دومايكت آیا که افشارت دومایی کات آیا دومایی کاوی همه دبرزی بیت دومایی کاوی عسکری آن ده شوی گروپین دین تیرورسی هبن الدورین سننشین الميصلي والباريزقها الرمادي ويعني انبار ودور بلد كركوك وباريزقها صلاح الدين ام نظنين كابشتي داعش اف كفنا بحثي وكفنا وكو امشي بيجين كفنا تيرورستن كو هم ياخو وچمان ديل بنسي برا رخراوات روسيا داعش كآية دي چكنو دي چه بيلانا دي هبيت بوتيكدانا روشا عراقي بسيارة كودي احتمالا بدا كرن بنتيجة مرجت ورقتنا قرزين درويش لا عراقي وچنا يعني دويتن طبعا مرجبن خو عالمك بلاش پارانا دتا ولاتك تو بيجي والله ما دي بلاش وان پارا دمي آن بي سانسور و بي چافدري بيگو من دويتن هو كار هبن بنتيجة خالا ايكي وكو مرجع سركي كو اف ولاتا و تایبتی آژانسا پوستا دراوی و بانکا نفدولتی پاریدان عراقی دویتن خرجیت گشتی بین کم کرنیت حکمتی یعنی اوه مرجی وابویا عراق بوه پینگاوشیال 2016 تقریبا 13 تریلیونا زورین توا بو خزینه حکمتی اوه حولک بو نیاز پاکیا خود یار کر برانبر پوستا دراویا جهانی برانبر بانکا نفدولتی کو ده يعني في شوي دي شيتن هيدي خرجين خويت حكمتي كيم كات خرجيت قشتي بوي چند دا بشيتن التزامات خويت دارایی جيبه جيب كات خالقادي بنتيجه اوجي يك لاي كرنويا شايسين دارayين كومبانيات بياني بتايبتي كومبانيات نفط و بترول قالك مستحقات وان كومبانيا افروكا سر حكمه العراق ماينه وسر حكمه هرم كوسانجي افروكا اباره همو قرض ماي لورا وان دولتا وان اجانسي نيف دولتي اباره مرجع دا عراقي كودويتن شایسته و مستحقات و کمپانیا جی اداب کرد بدته و خلاصیه بنتیجه دویتن حکمت عراق باجب ساپینی تایبتی سر موچت وان کسا اوید بلا بلند یعنی برپرسین سیاسی وزیر اندام پارلمانتار روابین گشتی انکو پلیت ام بجین پلیت مازن یت کارگریت اداریت وظیفی ات حدود 7.5 حتی 15 صده اش موچه و بیتبرین اوجی طبعا جيبجي كرو يا جيبجي كات ونشاره جيبجي كات شو كا جيبجي نكات بارك او قصه ماي جيت قرزي از بارنا كم بدن عراقي خالقادي دوباره بنياد نانوا بيكري كومبانيات گشتي و دامو دزگيت بروجيت گشتي حكومتي يعني حكومتي قالك بروجيت هين بنتيجه بروجيت عام من بيجني بابليك گشتي اوش طبعا دبيتن عمليه خصخصي بوبكات يعني فقو يزيد بو كارت تايبات ام فروشي تا كارت تايبات دویتن هیدی خول في عمليه رزگار کرد لورا قال جرامه جهل بوي وبردوام احتمالا يعني همي قاوي افتشتي تاگوتن وزارة كهرباء وزارة آوي احتمالا فروشن اجاري فروشن كارت تايبت بويشان دا خوش في كيشيخ رزگار كن و رنمایت صندوق نقد نفدولتی و بانک نفدولتی جیب کن و هر وسا قرض یابانی و قرض چندین ولاتایت کو اب مرجع سپاندین سر عراقی مرجع پنجه دو ماهی که بنتیجه وان سازی نفدولتی گلک مرجع تند دانین بو صرف کرناوی قرضی یعنی خو هر وسانی نه تو قرضه که بدايه ولاته که بي سانسور و بي چافدری بي او دویتن في حالتی دا يعني اودی هبید يعني سانسوره كبيد بو شوي صرف كرنا في باري هكذا بسيارة قديم كاين قرض كرنا درويت ماوي سالا 2016 دا گشتيا 3 تريليون و 800 مليار دينار بنتيجة يعني كان باري عراقي حساب كاين اما طبعا اف قرضت كو 2016 والقاتين حكمة عراقي البوستا دراوي طبعا نخشة كداناي بو ريبونا
و کورتینانی یا کوربوجی دا پیدا بید. طبعا اف کورتینانه بود چی پیدا بید بینه تیجا اش انجام نظمبونا بهای پترول و بردامی شر داعشه او هوکار سرکی بویا کو بوجه توشی و کشه بویا او ما 3 سال دا وکو خطه و پلان بو عراقی دانای و قرض بوسا دراویج طبعا بو 8 سالانه الديف او معلومات كو السري كافتين البروجي دا 3 سال جي سماحه بو ويكي رجا فايده جدنا برا اك حتى 1.3 سالانه يعني في شوي بين تجاعف قرزت كو صندوق الدين العراقي ويادته كا صندوق برا تقريبا 13 مليار دولار بدت عراقي ودرس بيكي حتى بيجاوي 4 مليار وتقريبا نيف يدين عراقي وتقريبا نزيكي 9 مليار يضمين او جيب شويه دفعات او شويه قسطي دات يعني يكي قص هالموا بموا والديف بيجريا عراقي طبعا كان بيجريا بكد دي الرجاء او قسطي ما يجي دي زيدكت ودي داتا عراقي هذا يا ماي طبعا وقت دي التحكم تدات كايا حكمة عراقي دي مرجد صندوق نقداني فضلاتي جيبه جيكت يانا هذا دي من تبابو بنجي ركبتنا بوستا دراويد قال العراقي طبعا بوتي براندنا في وضعيه يكونوا كهي بنايه الجاب شكا افكرتينان يا تشيبوي بودجه عراقي دا بس بتني البروجه بودجه سال 2016 بو مديار بيكو او كرتينانا تشيبوي تقريبا 17 مليار دولار 17 مليار دولار جي بنايه الجابو بودجه كوكو عراقي قلكن يعني سرجم قرزن درفين عراقي بيتا 69 مليار دولار بنايه الجا يناف خوي 54 مليار دولار يعني نوكا حال حاضر بنايه الجا وكي سرشاشه جين بينن عراق تقريبا صدوا 23 مليار دولار يا قرضدار هر پشتی سال 2003 وحتى افروكا كو ام في برنامج پیشکش کن صدوا 23 مليار دولار يا قرضدار واحتمال طبعا رقم برف زياده بون جيا تشيت وهدي هدي زيادت بيت چونك از خود بينم الديف نيرينا كا آبوري ديف شروفكن آبوري كو ام كين بو في بابتي بينا تجا ام بين حكومة عراقية برهفنينا بشتن یا کارگر بیت و یا کار خود یا سرکفتی بیت بو جبه جکرنا وان مرجت صندوق نقداری داتی و اف مرجت کو سپاندین و سر عراقی کو دویتن جبه جب کرد هکا بچینا اگر ان زدبونا قرن دروی بین اتجاه سر عراقی بگو من طبعا دویتن هندك اگر هبن يعني خواف اگر جي نايت للفراغي يعني جبلي ويكي كو بهاي بترول افريقيا كان بالبازار الجهاني وهر وصا شر داعش موجوده وكورتينانا هيد بوجيدا ودويتن معالجه في بابتي كان لدويتن ام فان تشتاجي دنيا برشاف يعني بوشي حتى في قوي حكمة العراقي يعني اف اگر زدابونا في قرزين درويل 2003 حتى قشتيا 2017 يعني حتى في قوي بوشي بوينا 123 مليار دولار يعني احتمالات فترة حكمرانية ديكتاتورة كي وكي صداميد ماوي سال حشته حتى حشته وحشته الماوي شر ايراني عراقي احتمال هند ديندارون قرضدار نبويا بوشي يعني ابا وصا قرض بويا اوجه طبعا هوكار السركي افجا كوينه نيرينا كاشكرا واستراتيجي نينا ابو بابتي يعني برنامه وبلان نينا بوي چندكو وان ثروت وسامانه عراقي پیش بيخنو احتمال صنفته كيم كانوا هيدي سیستم باجه و سیستم ریکوپی کرنا اقتصادی و سیستم کرته تایبت و پشتوانی کرنا وی کرته هیدی پیخنت يعني براكتيزي يعني براكتيس كان تطبيق كان وبلانك هبيتن بلانت بين سالي وبشن هدي انجامت بوزيتيف دازوين يعني مسألة آبوري بشبك وروجا كدا بين تجايان بوهيفكي يعني صالكي تنشي هم يجيب كيو واحتمال يعني بشي سركفتي بيت دا دويتن افتشتا همي يعني وكو بجن شواكي سيستماتيك بيت نجيب جيكرنا دستور همي شيء ايكش وان يعني هوكارت كو عراق بالداي قلق قرزار بقيت قندالي دناف سازي الدولة دا وكو الخلق بريدا ما مجا بيكري قنداليا سياسي وقنداليا مروفي سياسة مدار يعني يا قشت يا لوتكي نريكيا سيستم كارجري تريفا برنا دولة دا نريكيا هاي يعني اف هوكارا بين تجايت كو هنگ بين سر شاشة هوكار السركي بوينا يتكو قرز الدرفي ونافخوي السر عراقي الزيدا بوينا هكا بچينا ديار كان قرز عراقي نافخوي درفيت ماوي 2003 حتى 2016 بين تجا عندي هندك رقم وجمارات دانينا برشاف القرز درفي 9 مليار و 785 مليون دولار بوينا بقرز درفية اتوي ماويدا
25 مليار قرض نافخوی بوینه. الدمه که دا کم حساب که این 2003 حتی 2016 او پاره بودجت عراق دا که رقم دیار که این 900 يعني 905 مليار دولار سرجمه بودجن عراقي بويت ماوي 2003 حتى 2016 يعني تقريبا بنات جاد ماوي 13 ساله دا 905 مليار دولار وكو داهات بو عراقي هاتي اف پاره همي كيف شو ام نزانين اف پاره بوچي هاته هدردان بوچي اف پاره نكفته شوك يعني نكفته خدمتا پیش اخصنا ابويا في ولاتي دا اول زريته بو كارت سياسي دستوردانا سياسي فساد سياسي نريكار وبنان دصلاته نزمبونا بهاي بترولي شر داعش وناكوكي نافخوي او همي بينا لتجاه سبب السركي بوينا كو الخلق بريدا ما اماجه بكري ناكوكي نافخوي دنابرا حكمة هرمي وحكمة بغداد ناكوكي سياسي دنابرا الشيعة والسنة نبونا بشكدارية كراستقينات ريفا برنا دصلاته دا العراقي او همي هو كار بوينا بينا لتجاه كو اف قرضه همي اف پاره مازن 905 مليار دولار بشوكي ساخلم نهينا صرف كرن بو خدمت آبوريا في ولاتي دا. رجاء قرض نافخوي درويج دهات نتوي بنات جا مت زانس آبوري دا ما بيوركي او جي بيوري ما جي دي بي اوت بجنه دهات نافخوي گشتي دهات نافخوي گشتي كم ساكن الرجاء قرضي چند بلن بيت الرجاء دهات نافخوي اما طبعا چند زياده بيت ابد بيتا كارثاتك بو ابوريا ويولاتي هكا ساكن عراقي النمونه عراقي كورتينانا دارائيش سرجم دهات نافخوي 10.7 يعني نسبه كالك مصنع هكا ساكن يا قرزي 40 صدي رجاء قرز نافخوي دروي جه سرجم برهمي اجتماعي يعني والله اف نسبه حقيقتها كر هر ولاتك با اف ولات داويران بيت يعني دا افلاس اخوي اعلان كاتو دا سياسة مدارة يولاتي دا دستاج دا صلاتي بردن يعني اف جمارة وصا خطر يا يعني سنج راكيش يعني 40 صدي افروكا دهات نتويتي دي بو قرزات شيت يعني او قرزات كو حكمة عراقي والقرتين يعني كواتات 40 صدي جوي قرزي يعني 40 صدي دهات نتويتي دي شيت بو قرزي يعني تقريبا نيف بنيف يعني هذا خوب مؤشرة كارثاتك كو افروكا ريبري ابوليا في ولاتي بيت دویتن سیاست مدارت عراقی هزرا خود چاره سریه که داب کن و بگمان حتی نو که هزرا که و نیرینه که استراتیجی و اشکرا جینینه که ده چوا اداره کن وی قرضی و ده چوا سردریه کن بلکو پیچوانه وی که بینه تجاگل جارا من گوله بویا اندام پرلمانه که عراقی یان برپرسه که سیاسی الهرما کردستانه یان الشبكه قشتي العراقي خراكي قال جارا احتمال فخر وده بيشن والله چند همشین قرضی وکالات نفدالتی دین کن و پارال خلکی که ور بگرین اوده بیت اگر خورد کرنا پیوندید مد دیل جانا دروی الدمه که دا برو واجبه که هم بینین هر دی دولاره که تو قرض که افروکا او دولار بیت بارگرانی که مازن نبو نوی وگاوه بلکو بو نوی دهاتی جی چونکه سیاست مدارت وگاوه او حسابه چنده ناکن که خلک پشتی 5 سال دی چاو باجب ده تو باجب ده بوا خمنینه افروکا یا ام وکو آبوری ناس ام حسابه چندش کن پشتی 5 سال دی او نوی دیف مداتت بلا باجامه و نگرید يعني بلا ام وی بارگرانی بو 5 سال دی هر نگرین بو نویت خو بو نوی دهاتی دا اوه طبعا پیورید پیشکفنیت آبوری دا وقتی تو چند بشه آسودهی و خوشگذرانی بو نوی دهاتی دا دیف تنمیت که مستدام بو خلق خود دابین که اوه سرکفتن آبوری اوه نمونه آبوری که پیشکفتی نه وکو وی نمونه یا که افروکا سیاست مدارت عراقی و هرما کردستان ابچاوه که تالان کرن برای خوب کنه آبوری خو و افروکا روش آبوری تک دایا لا نكدي بنتيجة قرض جابوني دا ساكنة قرض ولاتا سر عراقي چندن قرض جابوني وكو يابان سر عراقي بنتيجة سرجمي في قرضي 5 مليار و 600 مليون دولار طبعا قرض يابان بهند يكو شبكات آوي و شبكات كهرباء و بنية تحتية بيش بيخن سرجمي في قرضي طبعا 5 مليار و 600 مليار رجاء السودية فايدة الشخص ديا يعني صدا شاشة وماوي في قرضي طبعا خرجات الكارجري صدا دويا وماوي قرضي جي 36 سالن شوانا جي 9 سال تشاوري كنا عنكو إمهالة وكو السماح يعني كواتاوا قرضي يابانية
دیو دا بینتیجا که سعکینه قرضه سازیا گشه پیدان نیو دولتی آد بجنه IDA یعنی مؤسسات تنمية نيف دولتي كو بشكش اش بنك نيف دولتي سازيا كويا نتواتيا او قرضي كو افريكا دا عراقي او جي تقريبا 500 مليون دولار 500 مليون دولار خدمت كارگيرين سالانات بيتا 75 جسده خدمت توي عموليا بيگري كرنه 105 و هر وصا ماوي قرضي جي تقريبا 35 سالن اوه مؤسسات سازیا نیف دولتیه یا که ام بجنه IDA او بسر بانکا نیف دولتی و یعنی اواجی قرض دا عراقی لحتی نو که راگاندنه دا نهات یا بحث کرن و آماجه که حقیقی پینه دا یا که اف قرضه ده بو چه تب کارینان آیا بهنده تو بنیا تحتی پیش بخی آن معالجا میزانیه بکی ولو او معالجا میزانیه یا که او که کرتینان بودجه دا چه بویه تنه آماجه قرض پوستان نیف دولتی کریه یعنی صندوق نقد نیف دولتی که او قرض تایبت بهنده تو معالجه میزانیت بکه یعنی او کرتینانا چه بوی چونکه صندوق نقد یا نیف دولتی بینتیجا شولوی یدمکیه یعنی ساله که حتی 3 ساله یعنی ویتن تنه سقامگیری آبودی پیدا بکد لی بانک نیف دولتی هدف او یدریش خواینه او قرضدت دولت بو چندین ساله بهنده تو گورینت ستراکچر آبودی دا چه بنیاد تحتی دا چه دیسا بینتیجا که ساکینه قرض بانک نیف دولتی وکو بانک وکو وورد بانک دا ساکینه چند قرض داین عراقی طبعا و دو پروگرام تین وکو قرض وکو بانک نیف دولتی بو عراقی قرض سیاست ها گشه پیدانه بردوام بو پشگیری کرنا بودجه او که بجنه دعم الموازنه بستنه بهنده کو کرتنان البودجه دا کم کد تقريبا 250 مليون دولار في شوي طبعا تتوكرن رجاء السوداء يعني فايدة سالانه تقريبا 0.6 يعني 106 وماوي قرضي جي 15 سال شوانا جي 4 سال سماحي وإمهالتين اذا قرض سياستا گشت پیدانا بردوام هر جي قرض بانكا نيف دولتي بنتيجة جزئوية دوية او جي قرض بروجين ريكن وگواستنه ممرات النقل بجنه او جيت حدود تقريبا 355 مليون دولار يا 355 مليون دولار فايدة و سالا نيف حيوانية طبعا ايكو نيف صدية او نيف حيوانية طبعا سيستمي و نيف حيوانية في برنامج وما قرضي جي طبعا 15 سال نشوانا جي 5 سال سماحنا و امهالنا اذا طبعا طيبة بانقا نيف دولتي و بنتيجة بانقا نيف دولتي ايكش مؤسسات المظن الدنيا كو قرض دريش خاين دنا يعني دنا حكمت الدنيا ودنا وان دولتايت كو او رازينش ادوان بيگومان عراق جي پشتي چندين مستمر و پشتي چندين دانستاندن كرين شاينه كو في اتفاقيت قال بانقا نيف دولتي بكن و اف پاره كو بانقا نيف دولتي دانت تايبتن بهنده كو بشي بنيا تحتي و جرخانه و ستراكچر آبوري بيش بيخي و ستراكچر آبوري جي بيگومان بنتيجه احتمال پتر یا گریدای بکاربه و ریکوبانا و مسئلت آو سولینا و یعنی پروژت آوه و پروژن کاربه چونکه حتی وگاه عراقی و بنیا تحتی دو کشین سرکیه تین مشکلا آوه و مشکلا کاربه تین اکا تو بحثی مشکلا يعني مشكلة ريكوبانا جي امنكين وكو ريكوبان استراتيجي و پروژن جرخانيت كو آبوية پیش تخن و ولد كان كو اف آبوية بشيتن بنمايت پیش كفنيت دا هبن قرض ولات ايطاليا بنتيجة لسر عراقي بيقومان ايطاليا جي قرضة كده عراقي او جيت حدود 452 مليون دولار 452 سوداوية صالنا الصدا دويا الفيري وهر وصا ما في قرضي جي 16 سالن شوانا جي 4 سالت خولي قرني انكو امهالت تسامحي يعني كواتا اف قرض الايطاليا شو قلتي بنتيجة حتى بيقوي نشوي راگهاندنه و نل البرلمان جين معلومات سرهنينه بلکو حکومت عراقی اف قرضه والگرتی و یا شول پیتکت و بردوام جي طبعا في باري بس هم نظانين که آیا ایطالیا اف قرضه بچه مرام ده عراقي وكو هم ظانين الزارده في هندك اندام برلمانا اف قرضه جي ديسا بو بيشخصنا بنياد تحتيه عراقيه وكو جيرخانه ابويا عراقي ياكو عراق ادوان ماوي صالد بوريدا جي انجام تكچونا بار سياسي ولاتي و هر وصا
اف کاول بونا چه بوی و ویران بونا چه بویش انجام شر داعشه و اف تورن كهربي وهروسا تورن آوي او همي ولي كده طبعا العراقي كو گرفته كبيت اش گرفتن ندابين كرنو نبدابين كرنو باري بيتوي بو بروجين جيرخانة آبوري او نسبت ايطالي ديسا قرض بانقا اسلامي بو گشت پیدانه بینه تجا كو بانقا اسلامي جي بيگومان اشوان بانقا يكو بردوام ویدو مایکل گلشان ده نتوین اگرتی سردان عراقی کلی بلی ساله که یعنی پشتی رزگار کرنا باجر رمادی افشاندد گل نتوین اگرتی هات عراقی اوان جی 500 میلیون دلار وکو قرص یترخان کرین بو عراقی ماوی وی قرضی بینیت جا 10 سالن اشوانا جی 4 سالت خوله گرتنه وکو امهاله وکو تسامحه او بجنه فترة الامهال یعنی خوله گرتن اف قرضه بوی چند یجی پتر بو او دولین کو اش نی رزگار کریش دست داعشه بتایبتی بو دولین رمادی و فلوجه بو جارکادی سغبیر کرنه ویا ریکوبانت وان و پروژت وانت خدمت گزاریه دامو دزگاه دولت و سغبیر کرنه وان دامو دزگاه دولت دا بشن خدمت گزاری ها پیشکشی وکو بجن خلقی و دولین وکو ما گوتی ماوی وی قرضی 10 سالن اشوانا جی 4 سالت خورا گرنه قرض برید نتیجه کو ویگاوی مشتمر سرت تکرن او جی تقریبا 10 میلیارد پاونن بنا حدود 12 میلیارد دلار سودا ویا سالانه هاتیه دیار کرن نه هاتیه دیار کرن حتی ویگاوی فایده چند بید یعنی او همی تقریبا او دو هیوه صعبتا قرض بریتانیا تتکرن کد دات عراقی و فعلا رازمندیا دربری و یا هاتیه و یعنی یا هاتیه و براندن ماوی وی قرضی 10 سالن بی نتیجه اف قرض بريطاني جي ديسا بتر بو بيشي خستنا بنيا تحتي وجيرخانة آوية وجيرخانة آبوري وتورن كهربي العراقي يعني بيقومان بني تجا اف بارا همي وقت امبري خود كيني اف بارا همي وهاتي ترخان كرن وكو قرض بو حكمة العراقي قرض هاي ماوي 15 صالة قرض هاي 10 صالة قرض هاي يعني هر قرضة كي كو 10 صال ويفا من بيقومان اب دريش خيالن يعني بهندية كو بنيا تحتي بيش بيخن العراقي ام هیویدارین طبعا بنتیجه کو في حجم مازن مديتي قرضاي ولاتا يعني ام هیویدارین کو حکومت العراقي بشيتن يعني سود ومفايش في قرضي ولا بجديد دما كده وقت تا بارا نبيت وقت تا تمويل نبيت احتمال عيب نبيت تو بناي بر قرضين دروي بس مشكله عراقي والسلكي الفيري افيا بنتيجه اف قنضليا سياسي العراقي هي اف نريكيا ريفا برنادا صلاة ودولة دارية هي افي ولد كتكو عراق دائما يا مفلس بيتو وهمي قاوي وكو بيجن دافي وين زهابي توكو بيجن ما بارانينا وما يعني الريا قشتيجي عالمي خابين بويت شنديكو ما بارانينا بحاجاتا شري داعشي وحاجاتا نزمبونا بهاي البترولي افهمي نابنا ببرر السلاكي شكال دما كده احتمالا وضع نفط باش ببيت چند سال دهاتي دا وشري داعشيش دومايك بيت ام نزانين كده چه حاجاتك مينيت وقت ام بينين انجامت بوزاتيف نبن يصرف كنا في قرضي وهيفيدانين كو اف چندشي طبعا نبيت بارگران يكا ديتر بو خلق عراقي بو هولاتين عراقي چونك اگر سيستم حكمرانية براسي في شوية ريفاتشيت من قناعة بينينا وكو آبولي ناسك وكو شروفكنا كابولي حكمة عراقي بشيتن انجامت بوزاتيف دزا بينيتو بشيتن خلقي خو قانع كر بلكو افلجي هيفيدانين كو نبيت بارگران يكا السر نوايا ديف مدى يعني احتمال امجي تصحيح دين بس او تصحية ام دين احتمالا كيمتر بيت ويست تصحية وي قرباني دانا يكو نوايا ديف مدات دي 20 سال دي 30 سال دي 50 سال دي كو اوجي تحملها في بارگراني نكنش انجام نريكيا سيستم ريفا برنادا صلاتي وبرداميا گندلي وفساد سياسي الولاتي بلا بنتيجة في چندي ام دي خلقا في حفتيش بدومايك بينينج برنامج ايكونومي برنامج آبوری لکنال بادینان ساعت کو مترخان کربو بو شروع وکرنا قرضت نافخویی و قرض درویت کو حکمت عراق ادماوی 2013 ببورن حتى 2016 الولاطة والقرتي والنافخو والقرتين ومشروع وكرنا كآبوري دايه كقرض دي بوچين ابكارينان ماوي وان ومدي وان قرضان وهروسا او رجا فايده كو چيتا سر هر قرض ولاطة كي و چند جیبینه تجا ده دومایی که و خلق خوینین حتی هفته کدی بیاین فیک بو شروع وکرنا که کشک دی آبوری الهرم کردستان العراق ده بجنوا هرب من شاد و بختوار